The chin post zo to lengai to nen di lak nan kut kanin tlai chan na thong ni kul le thum Zing ni kul le ni thum Zaanlei Thawngchim nak chan kan phan chan kan chim ding mi thong tlang tar cheu khat na chu theiter nak lawin palewa penga biak na khya pe tlai mi in sak asia chun dan tat an selai ta SSC ni an than khopau do thlen nak chunga SSC wa ka potin twal chung mi thongli le sakhat luk nun nak aliam changtia AAPP ni an than chan se khopi SSC wa kap sakhan ka dau na ka SSC wa kap kul le thum an thi e me thal chun hleili an lak Thawngchim nak kan thok changlai marat farm bol ka se palewa peng khote le sang chunga kan ma theiter lo le nol itel lawin biak na khya pe tlai mi in nan saka chun man liao mi upadi ningin dan kan tatna lai te SSC ni twal chung mi na chu an tler khon na tia thei ase palewa peng uktu sanlin u ni alwan chia august ni koleni khata biak na khya pe tlai mi in sakna kong he pe tlain tler khon nak cha arak chwa I atu hi sangle khote ya cheklat nak kan to atia palewa peng ukshrai nak sung ni an than palewa peng uktu he ne inia mina ummi pakhat ni chun biak na khya pe tlai mi in sakna kong he pe tlain cheklat nak kan to chama uktu lei theiter nak lawin biakin asami an uma chun dan kan tatna la e khote khwa boile sangboi na song kan theiter di changna tia chim palewa peng uktu theiter nak lawin biak in asami an uma chun SSC ramkul chawsa report pek I central chawsa nol pek dingin dan tat an nol pek ningin dan tat an silai ta SSC ni an than PDF ni chun SSC wa kap ukning le biak nak zalon lo nak tiangin an kan to taw mi hi fak pin kan daw lai ta palewa pengkom ukshwai na council ni an than ve biak nak zalong lawin phi kham nak an to mi kan mu cha kan chawhlang shim lo mizabi thin pho nak achwak e huat nak akarter tu thil asi tia palewa khopi nak ummi pakhat ni achim Chinlen Constitution Sir dingin le mate ukho nak dinga Chinlen Council Sir Zau dingin Working Committee for Chinlen Council Conference ni September ni kulen ni a anthan Chinlen ukshwai kho nak dinga Chinlen Constitution Sir dingin kantla na kan na atla mate ukho nak a shampi asimi upadi sernak ukshwai nak bechai nak na hi kan ser la NUG cha zonga tampi bom chantu asilai tia WCCCC in chimnak ngai tu Dr. Thawngchim ni achim Dr. Thawngchim ni Chinlen Council Sir ding na Chinlen Constitution Sir nak ding meeting chu September ni sari in ni kwa tiang ramri mun pakhata kan to CNF Chilhu Jo Palai Pengle Local Shambun Organization Telin meeting kai mi di ilak zale pariat kan si tia achim chap Chutan pumnaka chun Chin National Organization CNO le Zomi Federal Union ZFUIO tu na an kai khawlo Chin ramkol organization di ilak som an sikauna in zatwa ka som riat long kan kai khaw kan di ilak yetil kho nak ding song kan iswam lai tia Dr. Thawngchim ni chun achim WCCCC shwainak in Chinlen Constitution Ashan Chielding Kongchu Ashan Chielding Kongchu thongni kul le thum adi hlana to asilai tia WCCCC ni chathan an chwa Mizoram ramkul champhai peng shwai kon khwa ponga Myanmar mi pakhasanin rethai si Crystal Med Kezeli in arit mi chu palek ni September ni kolani khadsana antlai rethai si ronga tlai atong mi hi chinram kul falam peng bolte khwami larin zawa kumsom thumle kum thum asi zo khothar betal ral sam sakhana ral sam dir munin khwa asami asi tia Mizoram Bengwarna News ni alang ter Tutani antle mi rethai si Crystal Met hi Mizoram ramkul chunga silawin kalaram laya zwarding in tim to ami asi tia thai ase atulaw shong hi India in Myanmar ramri a Mizoram nol ngai tu nani ni fatin ngotin rethai si antlai thong thai ase
SSC ni nol ngai nak an lak nu khopau do thlen nak chunga democracy dir ka min sol chang nak atwa tu na le twa chung mi nun nak aliam mi chu minung thongli le sakhat an si changtia ram khel thongtla bom tu AAPP ni an than tu tana langter mi chajin hi SSC ni sham uknak an lak thong ni kul lekhat February ni khat tokin thong ni kul le thum September ni kul ni ni tianga SSC World Cup kut in nun nak liam mi chajin asi min khari lo mi le a hausi thei lawin tha arak tong mi zali le som nga shong an feter nak to adingin kan hlat cho ma ri na tia an langter SSC ni uknak an lak nuwa an kutang miral kaple siam tlai na ni khata twal chung mi pali tluk an tha na phungning lawin tle khi atong mi di lakhi minung thong kul le thong li le zariat som thum le pani an si chu chunga thong hlei kwa zani le som rukhi shen ri mi an se chajin langter mi hi AAPP ni akham swat kho vialin langter mi ase hinakin ataka antam deuh khau thongni kolle thum September ni khatin kolle ni tianga SSC wa ka putin nu pani le pa kolle ruk andi lak minung kolle riat luk nun nak aliam tia an langter chi SSC ni chakhat nak an to chu ama mi Minister for Home Affairs arak tlai tu Lieutenant General So Chut Sina Rithai si da unak zung uktu palek boyzik win 9 siang ramkul palek boyzik jingku ni rithai si le tangka in lente chal nak cha thakhata sing thongin ngun khwai an pek tia khatit media ni achial minong hlai ni Lieutenant General Su Chut chu August ni thoma arenkin arak thaki anupil afalin na he ei mornak rampi bethi phuang tole nol ngai nak ning chang lawin man nakin cheklat nak an to tia an langter Lieutenant General Su Chut chu cheklat nak an to ei mornak le rampi bethi phuan naka petle nak angai mi palek boy singlun ong tremin palek boy ngian min so talin palek officer cheu khat song an rianin an din ter di na asina in Lieutenant General Su Chut le anupi sina rithai si le tangka in len te chal nak cha ngun khwai ape tu palek boy win 9 le jingku chu an luat tia thai ase rithai si le tlai tu palek boy zik win 9 ni hin Su Chut sina ngun khwai apek ronga Myanmar rama rithai si le kho phun aselai lo Myanmar rama KTV an hun nak hi an hun nak hai khan bajin nong world wide breath bara WW le kenal song mitmu nganin answar chujong chu win nang ni Su Chut sena ngun khwai apek ruanga ase chu pena sian ram kola hun mi KTV le tangka in len te chal nak cha sian ram kol palek boy jing ko ni Su Chut sena thakhata chat sing thong khat ngun khwai apek leng mangtia hi kong a hlathlai ton hani khatit media an chim Minister for Home Affairs Lieutenant General Su Chut Arian Phwa na konga tuluk zong atel te azum ase arwang chu Myanmar le tuluk ramria tangka in len te chal nak le online in tangka hlen nak atam tuki tuluk ni dan tap ding in SSC chu anol leng mangna in Su Chut ni anga ilo cha min ong hlai ni Arian adin tertia nepiro umral kap chung ummi nani an chim Su Chut chu in sing thonga lujo palai phiu zeya do 88 shwai tu jimi telin minung pali na shi thlain thi dan arak pe tu lutlai ase Yanggong ram chen dala peng mo be sang wedora lam to chung mi in le ram chu det mi hun ram ase tin SSC kutang miswal phu sang boy le tangka mya kol in chole tu nani an chu na itlak ro an rol kan na tia chuka ummi nani an chim chuka sang bolei hun chu thong kha zakwa som kwa le kum kwa kuma Yanggong ram chen ra ka phet khorar uktu General Khin Mong Tan ni arak chen nak ngai lo le lo thlo in a chom mi na arak pek na tia to chung mi na ni khatit media an chim kum kul tluk kan chang nak kan in le lo le volei mun chu miswal phu sang boy na le tangkamia kolin chole tu na ni an kan chui an kan chol tia chuka sanga ummi pakhat ni achim hi ka sanga ummi na hi kumkul le kumli reng lawa ummi kan se volei mun man sen nak nol song tling ten angai mi kan se na SSC kutang mi na ni kan in lo chwa tak ding in chat singkul pek in min sen an kan thu ter tia sangchung ummi na ni an chim SSC kutang miswal phu sangboi na le chole choshol nak to ni sangchung mi na chu chat singkul pek in min sen an thu ter na cheu kha chu an thu du lo na in cheu kha chu ti ruanga min sen athu mi songan tia
chuka sanga ummi pakhat ni khatit media achim Sagayam chen je u pengle tan se pengram ria SSC ral kap chumhun ni in ra lam an sial e kholhei ni in twa chungmi thong shareng lora shialin an sam tia People's Defense Comrade in chim nak nol ngai tu thu khan so ni achim ni in September ni kulani thum Zing la ya je u pengle kan balu pengin achwak mi SSC ral kap chu je u in tan se penga mun ni in ra lam an sial e kholhei ni in twa chungmi thong shareng lo chu ahim nak muna an sam na Sagayam chen chen se khopi SSC ral kap nak dong min dat sidor hlunle lawa ka zung chu September ni kulani ni Zing sumilam hlei ni in Zaanlei sumilam pani tiang PDF ni an ka e ral kap kulle thum an thi kadauna ka G3 MA1 MA2 le methal zul hlei ni PDF ni an lak tia PDF ni khatit media an chim tan se khopi lawa ka zung pengphim chon nak zung bechei zung le swejong min dat sidora hun akhwar mi SSC ral kap chu PDF ni September ni kulani ni Zinglei sumilam hlei ni in Zaanlei sumilam pani tiang shong kan ka na e sakhan zong main an kan khang palek uktu chang pakhat palek sergeant pathum talin SSC le minung kulle thum an thi methal zul hlei li zong kan lak tia ral michael PDF pakhat ni khatit media achim Kadauna kada in tan se palek sakhana SSC ral kap mojo palini ral kap thal sang an chap Kadauna klewa SSC ral kap syang man ka mi kwan ni tan se khopi kumnga tluk ngak chanu pakhat chu atlaki anun nak aliam tia tan se khwami hnani an chim tan se khopi sakhan kadauna ka hin military region number 1 swebo pengkom shwana ken tan se peng PDF na he ebomin an ka na tia khatit media ni achial Remde ina kadir pi tu le democracy ram shwai tu na itel nak the elders phule NUG minister na tun nak an ngei kong NUG ni an than NUG chawza foreign minister zungin rampi minister Zimma ong ngandam nak zungin minister Zaanlei su foreign minister and deputy minister Muzo u Nushin Chawvau zungin deputy minister ong cho mule even palai cho mu chun na to the elders chairman le chungtel cheu khatna he ton nak an ngei Myanmar chawza NUG a chawhlang tu na ton nak ya atel mi na chu the elders chairman le Ireland president hlun HE Miss Mary Robinson Mongolia president hlun le prime minister hlun HE Mr Albert Dor Sekia Colombia president hlun HE Mr Juan Manuel Santos le the elders phu in chungtel cheu khatna an se NUG minister nhala the elders phun ha chu US from New York copy UN Myanmar palai sunga ton na kan ngei Myanmar kong he pe tlain che mai na kan ngei tia NUG ni an than tu tan kan Thawngchim nak chuma avial hing kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tukshing shan kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to apyak re chau dingin kanin som na